make sure that our boys, our soldiers do come back home. Turabasuhuje rero mwebwe mukunda gukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Josataya TV, twizere ko mwaramutse neza. Turaje rero muri iki gitondo kugira ngo tubagezeho amwe mu makuru ari kuvugwa cyangwa se update y'igitondo, aho turaza kugenda tukubwira amakuru agiye atandukanye. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yaciye amarenga ko ingabo z'iki gihugu ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zishobora gutaha. Ibyo uraza kubyumva neza we abyivugira kuko dufite amajwi yiwe. Ibyo rero bitangaje ubwo yagezaga ijambo ku baturage ba Afrika y'Epfo, turaza kubirambura. Andi makuru ahari nuko Ububirigi bwijeje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko buzaharanira ko ubusugire bwayo bwubahwa, ngira ngo ibi nabyo turaza kubirambura. Hanyuma kandi andi makuru ahari nuko Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yashyizeho icyumweru cyo kunamira abasirikare baguye mu rugamba ubwo bari bahanganye na M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi nabyo turabivugaho. Andi makuru kandi ahari nuko mu by'ukuri hari amakuru menshi ari kugenda avugwa, ngira ngo ejo twababwiye ku makuru y'impapuro zita muri yombi Corneille Nangaa uyobora AFC M23, ngira ngo ibi nabyo turabigarukaho gakeya. Rero reka tutangire rero aya makuru yacu, ariko mbere ko tuyatangira wowe utarakora subscribe, ni igihe cyawe cyo kugira ngo uyikore kugira ngo tujye tubana nawe umunsi ku munsi, mudutere inkunga, hanyuma kandi turusheho kugenda tuzamuka cyangwa se tuzamura ibikorwa byacu. Uko rero udutera inkunga yawe rero nta yindi ni ugukora subscribe kugira ngo ibiganiro ujye ubibonera ku gihe, hanyuma natwe turusheho kugenda tukugezaho byinshi bigiye bitandukanye. Nta wundi rero muri kumwe muri iki kiganiro nk'uko bisanzwe ni Mr. Joe, mujye kuba muri kumwe muri iki kiganiro, twizere ko uza kucyumva ukakirangiza. Dutangire rero amakuru yacu, reka tubanze twumve iri jambo rya Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa, twumveho agace gatoya turagaruka mu kanya. Now we call on all parties to embrace the current diplomatic efforts to find a peaceful resolution, including honoring the Luanda process. We will attend the joint summit between SADC and the East African Community, a just and enduring solution, and we will make sure that our boys, our soldiers do come back home. Murabyumviye ubwo Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa mu ijambo rye yavuga ko ingabo z'iki gihugu ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zishobora gutaha cyangwa se zigomba gutaha. Anatangaza ko ashyigikiye ibiganiro bya Rwanda, aho yavuze ko mu by'ukuri hari inama iteganijwe muri iyi weekend izahuza East African Community ndetse na SADC, akaba ashyigikiye ibyo biganiro bizaberayo. Perezida rero Ramaphosa yabigarutseho kuri uyu wa gatandatu Gashyantare 2025 ubwo yagezaga ku baturage ba Afrika y'Epfo uko iki gihugu gihagaze mu nzego zigiye zitandukanye. Byari ijambo rirerire, ariko mu by'ukuri yagiye agaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. Hari ibyo yagendaga yizeza abaturage ba Afrika y'Epfo, ababwira ko hari ibyo igihugu kigomba gukora, ariko icyo twavugaho twebwe muri rusange ni iri jambo yavuga ko abasirikare b'iki gihugu bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagomba gutaha, ndetse kandi n'abasirikare bagera kuri 14 baherutse gupfira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko yavuze ko hagomba gushyirwaho icyumweru cyo kunamira aba basirikare. Nabyo yabitangaje n'ubundi kuri uyu munsi ku itariki 6 Gashyantare ubwo yagezaga ku baturage b'iki gihugu uko igihugu gihagaze. Andi makuru rero ahari nuko
nuko mu by'ukuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatakambiye Ububiligi ibusaba kuyifasha gukura M23 igoma. Ni inkuru dusanga rero hano ku gihe cyangwa se ku gitangazamakuru bita igihe, aho bavuga ngo muri Mutarama 2025 umutwe wa M23 wakajije imirwano kugeza ufashe umujyi wa Goma. Kuvugwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner yakoze ingendo zitabarika mu bihugu no mu miryango mpuzamahanga asabira ibihano uyu mutwe, ariko bigasaba no kuvomera ndetse bikamera nkaho ari kuvomera mu kiva. Therese Kayikwamba Wagner kuri uyu wa gatanu Gashyantare yari ageze mu Bubiligi bwakolonije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero avuga ko mu byagenzaga uyu mugore harimo gushaka ubufasha bw'Ububiligi mu gukura M23 igoma. Minisitiri w'Intebe rero wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi unashinzwe Uburayi n'ubufatanye mu iterambere Maxime Prevot abinyujije kuri X yatangaje ko ibiganiro yagiranye na Therese Kayikwamba byagarutse ku bigomba gukorwa ngo ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwubahwe. Kayikwamba rero kandi yahuye na Depite mu nteko ishinga amategeko y'Ububiligi Michel Domarguez wavuze ko Ububiligi bukwiye gukora ibishoboka byose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikisubiza ikibuga cy'indege cya Goma. Yabitangaje mu magambo agira ati Ububiligi bugomba gukora ibishoboka byose ikibuga cy'indege cya Goma kikabohorwa kuko ubu kiri mu biganza bya M23. Bugomba gukora ibishoboka kandi hagakurwaho ikoranabuhanga rituma indege zitabasha kugenda mu kirere cy'akarere. Aba bayobozi bombi b'Ububiligi ntibigeze bagaragaza uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izongera kwisubiza Goma n'uburyo bazayifashamo. Gusa ikibuga cy'indege cya Goma cyifashishwa cyane mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro bikorwa n'Abanyaburayi na Amerika baba mu karere bitwikiriye ibikorwa by'ubugiraneza. Nubwo rero uyu mudepite avuga ko ubu ari bwo buryo bwafasha gukora ibikorwa by'ubutabazi, asa n'uwirengagiza cyangwa ase akaba adafite amakuru make kuko M23 imaze iminsi mike itangaje agahenge kagamije gufasha abakora ibikorwa by'ubutabazi kwita ku babikeneye. Ngira ngo muranabizi ko M23 ku munsi w'ejo bundi yashyizeho ubuyobozi bw'umujyi wa Goma ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho ndetse no ku munsi w'ejo habaye ubuyobozi bwahuye n'abaturage ibihumbi n'ibihumbi bahurira muri stade iri hariya i Goma. Hanyuma abaturage berekwa abayobozi babo. Gusa na leta ya Kongo yari yashyizeho Guverineri Major General Evariste Somo Kakure nk'uko twabivuze mu biganiro byacu bibanza, ariko we kuri ubu akaba ari kuyoborera Ibeni mu kilometero cyangwa se mu birometero birenga 300 uvuye mu mujyi wa Goma. Update zari zihari nuko mu by'ukuri Cyril Ramaphosa perezida wa South Africa nyuma yuko habayeho impaka ndende mu nteko ishinga amategeko bamubwira ngo asobanure mu by'ukuri impamvu abasirikare ba South Africa bari muri Kongo, asobanura impamvu kuri uyu munsi mu kiganiro yagezaga ku baturage b'iki gihugu yababwiye ko abasirikare b'iki gihugu cya South Africa bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagomba gutaha bagasubira mu rugo, ndetse n'abaguye mu rugamba igisirikare cya South Africa cyagihanganyemo na M23 ko nabo hagomba gufatwa icyumweru cyo kubunamira. Yari update rero yo muri iki gitondo, twizere ko mumeze neza kandi mukoza gukomeza gukurikira update ziza gukurikiraho. Ibiganiro byacu byo nakagaruka nge nari Mr John nk'ibisanzwe, twizere ko turaza gusubira mu indi sango y'amakuru agezweho mu kanya kari imbere. Wakoze cyane kudukurikira.